Pineapple apple pen. Ujebem ti sunce, kako ružno izgleda oko. Navodi pretresom su bile obuhvaćene ponovo. Malo me pojebo idiot. Izvinjavam se. Sanchez, uz njega je Cigler, pa onda Denis ima priliku za udarac, puca i Prohuel pored vratnice. Izgleda da će biti kurac, odnosno korner. S vama Marija Miholjek i Saša Kopljar. Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobar večer. Nakon 6 dana potrage pronađena je olupina ceste na Velebitu. Na sreću nitko nije preživio. Vojne jedinice na granici sa Slovenijom, to je saopštio kancelar Vrnicki. Evropska zajednica u posebnom saopštenju izražava zabrinutost zbog stanja u Jugoslaviji. Pardon, ovo je štamparska greška, treba da piše zbog stanja u Jugoslaviji. Mada moram da kažem i ovo što je napisano nije baš sasvim pogrešno. Izvinjavamo se, a vi sad sami procudite da li je bilo namerno. Sad pršuta, sir, viski, pivo, sve. Nakon što se sam predao policiji, Božidar Stanišljević, dugogodišnji radnik Banja Lučke sportske dvorane Borik, priznao je da je skrio eksploziv u takozvanoj novinarskoj loži u ovom sportskom objektu koji je pronađen dan prije održavanja obilježavanja Dana RS-a. Policija trenutačno ne želi otkrivati više detalja. Identificirana osoba pod nadzorom je tužiteljstva BiH i neslužbene informacije govore da će prvobitna kvalifikacija na koju su inzistirali iz RS-a na tome da se radi o terorizmu biti promijenjena. Iako policiji još provjeravaju koji su bili krajnji motiv i je li bilo supočinitelja, pronađeno oružje, kako doznajemo, nije bilo planirano za bilo kakve će uskoro uslediti. Sudija Maljenko je svirao ofsajd. Narodne biblioteke Jovan Popović iz Kikinde. Najbrojniji članovi seoskih biblioteka su učenici osnovnih škola iz tih fičke materne.